Koliko puta vam se desilo ovo? Ili pak ovo? O ne! A što je zajedničko ovim uređajima? Apsolutno ništa! Vaš dan je upravo postao bolji, jer ova fantastična ponuda osvjetla će svačiji obraz. Predstavljamo Bonbon Internet SIM za sve uređaje. Ova fantastična internet SIM kartica revolucionarizirat će vaše internet navike. Google, Facebook, Twitter, YouTube, kao i one druge stranice od sada su uvijek pri ruci. Recimo, recept vaše bake Milice izgorio u zadnjem požaru. Ne brinite, imamo rješenje. Bonbon Internet SIM kartica pretvara vaš uređaj na dohvat ruke u moćno sredstvo internet pretraživača. Upišite pojam pretrage na predviđeni formular, umetnite uređaj obogaćen internet SIM karticom i nevjerojatno, vaša pečnica se pretvara u Google pretraživač i već za nekoliko sekundi recept je spreman. Voilà, kakav slastan zalogaj. Počinje Ezel. Društvo je već na okupu, no netko nedostaje. Bonbon Internet SIM kartica pretvara vaš ručni usisivač u prenosivi aparat za tvitanje. Sada možete tvitati baš kada treba. Upišite vašu Twitter poruku na predviđeni formular i vaš ručni usisivač tvita poput ptičice. Jednostavno. I poruka je tu. Još karton rupčića i sve je spremno. Hej! Upravo ste razvili slike sa zadnjeg putovanja u Rrovce. To zbilja nije razlog da palite računalo. Nevjerojatnom brzinom vaš mikser se pretvara u pravi internet uređaj. S 300 MB za 3 kune nema boljeg načina da osvježite vaš profil novim fotografijama. Pa to je prava revolucija. Još niste odstranili ni zadnje krpelje, a slike su već na fejsu. Ovo mi se zaista sviđa. Samo sada iskoristite ovu nesvakidašnju priliku i naručite Bonbon Internet za sve uređaje Internet SIM karticu. Za samo 10 kuna ova fantastična Internet SIM kartica može biti vaša. Kartica vam omogućuje korištenje dnevne tarife od samo 3 kune za 300 MB. Neponovljivo, garantirano aplicira internet na vaše uređaje. Ali to nije sve. Naručite sada i poklanjamo vam ovaj set prekrasnih formulara za vaš brži i lakši pristup internetu. Samo sada!